Ngiyaxolisa amadodana wonke ikomiti elisiphethe umndeni wakambathi ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni lomfelo wami uJesu Kristu amen. No nginibingeleli kwelasiyedla mina ngibingelela kwelika Jesu Kristu amen. Amen. Yeah. Ngifuna uzumehluko. Ke hlamba asithatheni bazalwane u131 la emagameni okuhlabelela 131 ilanga liyakhanya sithi masiqeda 131 sicele ubaba uzakwe asithandazele emveni komthandazo sobe sesithola umkhuleko omkhulu ubaba uNcele la phambi kwami 131 olusiphakamele nayo because ilanga liyakhanya sicela
wethu ngaleli thubo sinika lona namhlanje ebusuku ukuthi sihlangane kule ndawo, sihlangane ngalendlela Baba wethu namandla onke ukuzozwa ilizwi lakho. Siyaqonda uNkulunkulu wethu ukuthi akukho kuhle esikwenzile kuwe okudeserve umusa wakho mngaka, kodwa kungenxa yothando nalo phezu kwempilo yethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi besingahlela thina, kodwa wena mawungavumanga bekungeke kwenzeke. Siyathandaza egameni lika Jesu mangabe sizongena kule nkonzo. Simema ubukhona bakho, simema ubuthathu bakho Baba wethu namandla onke. Akukaze uNkulunkulu wethu lapho kukhona khona wena izinto zifane. Njalo la kukhona khona wena kuba nomehluko wokuthi kukhona wena ongafani nabantu. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi uthe ilizwi lakho liyafundisa, liyayala Baba wethu namandla onke. Siyabonga ukuthi namhlanje ebusuku uzosiyala ngalo Baba wethu ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi uzokwenza siqonde Baba wethu namandla onke ukuthi ukuzwa izwi lakho ithuba elingandele bani Baba wethu ongcwele. Uzokwenza silvaluishe ngendlela ekufanele silvaluishe ngayo Baba wethu namandla onke, ngoba bakhona bafisa ukulizwa kodwa izima zibavumela ukuthi balizwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi asizodlala ngaleli thuba Baba wethu namandla onke. Siyatshala umulilo wakho nakuleli tende uNkulunkulu wethu. Siyabopha amandla obumnyama, siyabopha amandla amadimoni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Awana amandla ukuphazamisa ukushunyayela kwezwi lakho. Khuluma uNkulunkulu wethu silalele. Awu Jesu bani ofana nawe? Wena uNkulunkulu wethu uyamangalisa, uyakhazimula Baba wethu namandla onke. Amehlo akho avutha umulilo Baba wethu ongcwele. Siyabonga, khuluma ngelizwi lakho uNkulunkulu wethu, siyale ngalo, sifundise Baba wethu namandla onke. Kade sasizihamba izinkonzo uNkulunkulu wethu, kodwa siyabonga ukuthi namhlanje Baba wethu ongcwele uzokwenza okusha empilweni yethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibongile Baba, amalungelo ngawakho, nodumo nobukhosi kungokwakho, akekho lingana nawe. Thatha udumo uNkulunkulu wethu, sifundise ngelizwi lakho, siyale Baba wethu namandla onke. Akangabi bikho zoba nokusilandulela Baba wethu ongcwele, ngoba wena uNkulunkulu ophendula zonke izinto. Wena uNkulunkulu ovula la kuvalwe khona. Wena uNkulunkulu oqapha ukuboshiwe Baba wethu namandla onke. Siyathandaza egameni lika Jesu nje wena uNkulunkulu wethu ezwini lakho mabehlangene babili nabathathu ngelizwi lakho, wena uyokuba khona kunye nabo. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi uzoba kunye nathi, awukazi ukhuluma amanga Baba wethu namandla onke. Siyathandaza egameni lika Jesu, mana nomntwana wakho ozokhuluma ngelizwi lakho, mana nabo bonke uNkulunkulu wethu. Masingezwa bona kodwa masizwe wena Baba wethu namandla onke. Siyabazi bona sibabonile uNkulunkulu wethu, kodwa khuluma wena ngelizwi lakho egama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hamba moyo ongcwele, hamba wethu isituli lethu siyathala umulilo vele ekhaya ezulwini Baba wethu namandla onke. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi masiyophuma ekseni Baba wethu ongcwele asizuhlalela mahala Baba wethu namandla onke, ngoba lolu suku liyosimangalela Baba wethu ongcwele. Khuluma ngelizwi lakho, siyale ngalo, sifundise ngalo, siyandlala izinhliziyo zethu phambi kwakho Baba wethu ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga ukuthandwa nguwe, siyabonga ukunakekelwa nguwe. Hamba nathi indlela yonke kuze kube sekuseni. Siyazi uSathana akajabulile, uSathana uhlomeza iphelele Baba wethu ongcwele. Ufuna ukuzodala idisorder, ufuna ukuzodala ichaos. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi kodwa ngegama lika Jesu sinikiwe amandla, sinikiwe igunya. Sathana ngimi phezu kwekhanda lakho njengamanje, awunamandla, awunasabelo phezu kwale nkonzo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, thatha udumo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibongile Baba, thatha amalungelo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.
ngoba ngiyaqala ukuplana nje la Mpumuzi ngiyaqala nje bazalwane ukuthola lethu ngazi ngokuthola ngiyaqala angazi nje nhlobo ngithole lethu ungizamile ubabshange ungizamile bazalwane uMr Shange ungizamile ngokuka Marko chapter 9 ngokuka Marko chapter 9 bazalwane nanini Marko chapter 9 siqalisa ukufunda lapha ku verse 33 sime ku 37 bazalwane suka ku verse 33 sime ku verse 37 bazalwane sime ku 37 siqala ukufunda basebeza eKapenawume kwathi esengene endlini wababuza wathi beniphendulana ngantoni endleleni na kepha bathula ngokuba bebekhulumisene endleleni ngokuthi ngubani omkhulu wayesehlala phansi wababiza abayishumi nambili wathi kubo uma umuntu ethanda ukuba ngowokuqala makabe ngowokugcina kubo bonke nesikhonzi sabo bonke wayesethatha umntwana wammisa phakathi kwabo wamgona wathi kubo ilo naloyo uyakwamkela abe munye kubantwana abanje ngegama lami uyangamkela mina ongamkela mina akamkeli mina kodwa ongithumileyo sicele wethu uStuvethe asibusisele Baba izwi lakho leli uNkulunkulu wethu liphefumulelwe nguwe Baba wethu ongcwele linguqobo uNkulunkulu wethu dala ngalo Baba usazokhuluma inceku yakho eyimisileyo uNkulunkulu wethu namandla Baba siyayala ngegama lika Jesu yonke imimoya engaphazamisa Baba ukuthi abantwana bakho bethi belizwile izwi lakho Sathane abadidisa ukuthi bangalenzi uNkulunkulu wethu ongcwele siyakhulula Baba amandla akho ezulu ukuthi athathe indawo kule nkonzo ngegama lika Jesu Christ inkosi amen ke ilawo mazwi nje nazalwane ekhaya kaShandu wayesehlala phansi wababiza abayishumi nambili wathi kubo uma umuntu ethanda ukuba ngokuqala makabe ngokugcina kubo bonke nesikhonzi sabo bonke wayesethatha umntwana wammisa phakathi kwabo wamgona wathi kubo ilona loyo wamkela abe munye kubantwana abanje ngegama lami uyangamkela mina ongamkela mina akamkeli mina kodwa ongithumileyo ilawo mazwi nje bazalwane ekhaya kaShandu uma ubabushange ethi angivulile izwi la ekhaya bazalwane uNkulunkulu ubeke lamazwi nje bazalwane ukuthi uma umuntu ethanda ukuba oqala
makabe wokugcina bazalwane emndenini wakaMbatha sisho njalo ukuthi umuntu umethanda kuba oqala makabe wokugcina bazalwane ukuthi la uJesu ubekade ekhuluma nabafundi bakhe ngesikhathi bebesendleleni beyiKapernaum bazalwane bathi mabefika khona uJesu uyababuza uthi zindabazini lezi akade niphendulana ngazo endleleni hamba ngisho lokhu bazalwane before ngikhulume kancane ngaleli lizwi ukuthi uma umama ethatha indishi efaka amanzi ezogeza umntwana bazalwane uwafaka eclean ageza umntwana angcole amanzi kodwa kuthi bazalwane uma amanzi sengcolile bese umama sekufanele achithe konke nomntwana kodwa uyamkhipha umntwana emanzini amsula ambeke eceleni bese kuyima echitha amanzi so uJesu ukhuluma nabafundi bebekade bephikisana endleleni bebanga ukuthi ubani omkhulu kunomunye so usemile uJesu phambi kwabo uyababuza uthi zindabazini lezi ekade niphendulana ngazo endleleni sisenkonzweni yakashandu bazalwane zindabazini ekade siphendulana ngazo endleleni mhlawumbe omunye ubebeka umngcono noma ubebeka egxeka umndeni wakashandu ukuthi kazi basiphatheleni la siya khona zindabazini lezi akade niphendulana ngazo endleleni uma umuntu efuna ukuba oqala makabe ngokugcina bazalwane okusho ukuthi thina sizoxolisa noma singonanga ngoba sifuna ukuba bokuqala mangabe ufuna ukuba oqala uzohlehla ube segcineni awuzuhamba phambili ukuze ube oqala uma umuntu efuna ukuba oqala makabe okugcina imlapho nje bazalwane ekhaya kaShandu ukuthi uma sifuna ukuba bokuqala sizoba bokugcina okusho ukuthi kwankonzo nje iyodwa akusho ukuthi uma ngifuna ukuba bokuqala ngizohlabelela kakhulu kodwa akusho ukuthi ngizoba bokugcina ukuthi bazalwane sizobambisana konke sikwenze enkonzweni sikwenze sibambisene ngoba sifuna ukuba bokuqala uma umuntu efuna ukuba bokuqala makabe ngokugcina okusho ukuthi mangifuna ukuya phambili kuzofanele ngiqale ngibe semuva ukuze kube uThixo ozongisa phambili ethi ingoma ehlatshelelwa abazalwane uJesu wehlile wasiphakamisa bazalwane okusho ukuthi uzokufica uhleli lapho uwogcina bese kubuyena okubeka phambili wabu segcineni uma umuntu efuna ukuba oqala makabe wogcina bazalwane sisho njalo la ekhaya kaShandu ukuthi uma umuntu efuna ukuba oqala makabe ngogcina akukho kunye sikusebenzisayo thina bazalwane kodwa sisebenzisa iBhayibheli abathi mabelichaza bathi inhliziyo kaNkuluNkulu le bazalwane bathi incwadi yemibuzo futhi incwadi yezimpendulo okusho ukuthi bazalwane akukho ongakutholi la mhlambe wena uzibona ungcono uphambili kunabanye namhlanje ngizokutshela ukuthi suka ke lapho phambili hlehla kuba uThixo ozokubeka phambili ngoba ufuna ukuba oqala kusho ukuthi asizukuthatha unyawo silise phambili kodwa sothatha unyawo sihlehle kuba uThixo ozosibeka phambili ngoba sifuna ukuba bokuqala uma umuntu efuna ukuba oqala uzoba ogcina bazalwane athi mayiqhubeka owamukela mina akamukeli mina kodwa wamukela ongithumileyo okusho ukuthi owamukela indodana enguJesu akagcini ngendodana kodwa together noyise uyamamukela ngoba indodana iyona esixhumanisa noNkulunkulu bazalwane uma umuntu efuna ukuba oqala makabe ngogcina okusho ukuthi thina bazalwane asizukuzenzela izinto kodwa uThixo ozosenzisa izinto ngoba thina sisegcineni uyena ozokusibeka phambili uma umuntu efuna ukuba oqala bazalwane makabe ogcina okusho ukuthi bazalwane la madoda ziningi izinto akade ezibanga endleleni mhlawumbe uJesu ufika kubona abafundi mhlawumbe sebephambene ngisho ukuphambana ngenxa yokuthi bebephikisana endleleni ukuthi ubani omkhulu kunomunye uyafika uJesu uthi izindabazini lezi madoda kade nisikhuluma endleleni ngoba bazalwane uma sihamba endleleni
kakhulukazi kuleyo kukholwa size sihlabelele sithi likude ikhaya lisemazulwini sizama ukuchaza lento yokuthi ibanga asilazi ukuthi liyophela nini kodwa sikuyona indlela bazalwane kodwa kuyona indlela leyo akusho ukuthi asizuyihambela siye phambili but sizohlehla siye emuva ngoba umuntu umefuna ukuba oqala uzoba ngasemuva kuba uThixo ozombeka phambili umuntu bazalwane efuna ukuba oqala makabe ngogcina okusho ukuthi mina angizuzibona ngingcono kunoDido ngoba ngifuna ukuba ogcina but ngizoba isikhonzi sabo bonke abantu ngoba ngilwela into eyodwa ukuthi ngelinye ilanga ngibe seqaleni bazalwane okusho ukuthi mina bazalwane angizukwazi ukuthi ngizibone ukuthi ngishumayela kangcono kunosibani ngoba ngifuna ukuba oqala ngizothula nje ngihlehlele emuva ngoba ngifuna ukuba oqala ngizoba semuva egcineni kuba uThixo ozongisa phambili umuntu efuna ukuba oqala bazalwane akabe ngogcina owethu uThixo ukwazi ukuthi athathe isiqalekiso asiphendule isibusiso ngoba lela lento yokuthi abazalwane bangaduki umuntu efuna ukuba oqala makahlehle abogcina kuba uThixo ozombeka eqaleni bazalwane ngoba thina mangabe sizokuzenzela izinto kuzobonakala endleleni siduka ngenxa yokuthi asibanga abogcina kuzobonakala endleleni silahleka uze umuntu ekhonjwa le kude thona imbona usiye wayingeve ehlabelela sebengikhomba emathaveni ngenxa yokuthi ngizibeke phambili kodwa mangifuna ukuba oqala ngizoba ogcina kuba uThixo ozongiphakamisa angibeke phambili sisho njalo bazalwane ekhaya kaShandu ukuthi umuntu efuna ukuba oqala makabe ngogcina le ndaba izohamba izingelekishe emndenini uqobo kaShandu ukuthi kuona wonke ama challenges enibhekene nawo emndenini uqobo ezimpilweni zenu uqobo hlehlani ke manje niba bogcina ngoba mhlambe ezinye izinto bazalwane sizinqobi ngenxa ukuthi mhlambe sifuna ukuthi sizilwele thina mathupha but namhlanje sizosho ukuthi akona kwethu ukuthi sihambe phambili but okwethu ukuthi sibe semuva ngoba sifuna ukuba phambili angazi noma iyezwakala yini le ndaba ukuthi bazalwane mafuna ukuya phambili hlehla kodwa mhlawumbe umunye uzongayizwa lento ngoba umuntu maye phambili fanele athathe unyawo alibeke phambili aqhubeka aye phambili but namhlanje ngizothi mangabe ufuna ukuya phambili faka ureverse uhlehle kodwa ubuya phambili umuntu efuna ukuba oqala makabe ogcina kuba uThixo ongcono ozokuthatha akubeke phambili bazalwane elithi iBhayibheli emnqamlezweni owethu uThixo uwenze i-once off payment wasithenga ngegazi bazalwane okusho ukuthi asekho okunye ukuthengwa okusazokwenzeka sithengiwe kwaba kanye bazalwane wavuka owethu uThixo ngosuku lwesithathu efakazisa lento yokuthi ngizofika ngoba ibandla selizaliwe ngisho ngithi bazalwane hambani kodwa endleleni niba bogcina ningabi aboqala ngoba nifuna ukuba aboqala yibanike abogcina bazalwane sisho njalo ekhaya kaShandu ukuthi umuntu umefuna ukuba oqala makabe ngogcina bazalwane okusho ukuthi angizohamba mina ngigijimele mina ngiye phambili but ngizohlehla okunendoda ezongithwala ingise phambili bazalwane esithi masihlabelela ungumhlobo uJesu uthi uJesu uzongithwalela imithwalo yami angagcini ngemithwalo yami aphinda athwale nami uqobo ngoba yena wazi into eyodwa ukuthi ngoba ngisegcineni uyazi ukuthi inhloso ngifuna ukuya phambili ongcona kuba yena ozongithwala ayongibeka phambili umuntu bazalwane efuna ukuba oqala makabe ngogcina bazalwane ngoba wethu uThixo usebenza ngezinto ezidelelekile nezinto enganakekile asikhumbuleni bazalwane ngesikhathi impumputhe ezalwe ingaboni mangabe kufika uJesu uthimsela amathe phansi bazalwane wenza udaka ugcobe emehlweni impumputhe iyabona thina amathe bazalwane mina mangase kuqhamuka umuntu ngithimsele amathe phansi ngikhombisa ukuthi loyo muntu angimphiwe noma loyo muntu ngiyamzonda kahle akhombisa ukudelela ayinto esinyanyayo kodwa wethu uThixo wasebenzisa ukuvula amehlo omuntu ngoba wethu uThixo usebenza ngalezi zinto esizidelelayo nalezi zinto ezingahlaki kodwa umuntu umefuna ukuba oqala bazalwane makabe ngogcina ilo myalezo bazalwane ekhaya kaShandu ukuthi umuntu efuna ukuba oqala makabe ngogcina bazalwane uma ngabe siyabogcina asizukhomba indlela siphinde sijike but sizongayikhombi but sizohamba endleleni sihamba endleleni siqonda kodwa lento yokuthi angikho phambili but kunomuntu ozongisusa egcineni
angibeke phambili ngoba umuntu umefuna ukuba oqala lithi iBhayibheli makabe ogcina bazalwane okusho ukuthi mina angizozibona bazalwane sengiphumelele mhlambe empilweni bese kube sengazi ukuthi sengihamba phambili but noma ngingaphumelela kodwa kuzofanele ngihlehle yabona umuntu osegcineni uzwa ngisho ulimi ekhuluma ukuthi lo muntu ufuna ukuba oqala but usegcineni ngoba uyazi ukuthi kunomuntu ozombeka phambili mhlawumbe umzali ukulenkonzo ithi ingane yakho mayingena ekhaya idiyazela idaka otshwala bese uyimemeza uyibize ngesidakwa kodwa namhlanje ngoba ufuna ukuba oqala uyele emuva ube segcineni ithi ingane yakho iyangena ukhulume ukuphila ngolimi lakho ingena ibambelela ngeindonga idaka otshwala bese uyayimemeza uyibingelele umzali uthi wangena umfundisi uzobona uThixo esebenza bazalwane ngoba ukhulume ukuphila ngolimi lakho umuntu efuna ukuba oqala makabe bazalwane ogcina ilo myalezo ekhaya kaShandu sisho njalo ukuthi umuntu efuna ukuba oqala makabe ngogcina ezinye izinto ziyasenza bazalwane mhlambe sigcine sihleli phansi akushiwa ngokuthi umuntu efuna ukuba oqala makabe phakathi nendawo but kuthiwa umuntu mayefuna ukuba oqala akabe segcineni bazalwane mhlambe omunye ustakile phakathi nendawo ngenxa yezimo zasemhlabeni ezimbambile but namhlanje ngizosho ngithi suka phakathi nendawo but hambi egcineni uThixo uzokuthatha akubeke phambili ngoba umuntu umefuna ukuba oqala makabe ngogcina bazalwane sisho njalo ekhaya kaShandu ngibonge lethuba engilithola abazalwane njengoba ngishilo ukuthi ngiyaqala ngawo uthola bazalwane bengiqinisile angikazi njengoba ngilithola bazalwane ngibonga lo lethuba kusho bazalwane mangabe ngisebenze kahle ubaba uShangu ungithembisile ukuthi bazalwane mangwenze kahle umsebenzi lethuba lizongifikela nje njalo lohlala ifike nje bazalwane ukuthi abazalwana bazwanga ngoba usuku ayishayela phansi lenkulumo bazalwane usuku ayishayela phansi bekuyilo myalezo bazalwane ukuthi mhlambe siphume kule nkonzo siqonda lento ukuthi asibabo oqala thina but indawo yethu isegcineni kunomuntu ozosibeka phambili thina futhi uzokubeka phambili ngesikhathi esiright ngoba uzoyibeka phambili kanti isikhathi asikho right ubonakala umuntu ekhonjwa thongeve nemali usibanibani ngenxa ukuthi ujaha imali isikhathi singakabi right wayibeka phambili but hambi egcineni uThixo yena ozokubeka phambili owethu uThixo simmemeza kungekho kudla eswini ayiveze impendulo owethu uThixo simmemeza emini kushisa ilanga emini kunethe imvula ayiveze impendulo owethu uThixo simmemeza ebusuku phakathi nobusuku simmemeze asabele ngoba unguThixo omile njalo owayekhona eqaleni namanje ukhona naphakathi yobemile elinda abantu ukuthi abamegcineni la izobafica khona esezobalanda abayise phambili mhlawumbe usefikile egcineni akangakufica wena kodwa namhlanje buyela egcineni ngoba uThixo usilinde egcineni ukuthi asibeke phambili mhlawumbe usefike egcineni wathi uzokulanda wakufica egcineni kusela isikhala kwiposition yakho ongabe kuyona egcineni kodwa namhlanje ngisibuyela bazalwane egcineni ukuze umuntu abe oqala inkosi ibusise amen ngibingelele usivulele izwi izihlalo zonke zenkonzo amadodana omama yintombi umuzwa kabambatha kwelihle igama lenkosi yethu Jesu amen angibonge ithuba nkosi yami ngiduse ngimdala ngathi manje ngibone ngifike enkonzweni ngizolalela inkonzo bese leningi sefuneke ngihlale ngilalele inkosi yami osesihlalweni uvule kabi la ukhuluma ngevangeli lika Marko uMarko ke uma ufunda kahle ukhuluma ivangeli lokunakekela bathi i-caring gospel ayekhuluma ngayo kunakekela abantu bakaNkulunkulu njengoba uJesu uma ebafica bekhuluma besendleleni uthi izindaba zenu lezi enixoxayo angiwakhulula amadodana ukuthi angihlabelelele makuvuma athi anginakho okwanele ngizomnika uqobo lwami ukhuluma nabafundi bakhe uJesu la besendleleni behamba bebheke eCapernaum uthi ke uma umuntu efuna ukuba oqala makabe ogcina uma umuntu efuna ukuba oqala
uvule kabi isihlalo ukhuluma ngoJesu la esimkhonzayo okuwukuthi ungumuntu onesizotha ongadlovi uma umuntu efuma akaphoqe umuntu uma umuntu efuma ofunayo bazalwane akuphoqa umuntu sisetendeni nje akuphoqa umuntu uma umuntu efuma kukuwenako ukusikhethela ngoba ngisho nengane yami ngilethwe ingane yami la bengilele ngingaphilile kodwa manje ngathathwa mina ngabekwa phambili yona yahlala emuva manje kodwa uma umuntu efuna ngithanda lokho nje ukuthi asibenzeli nesibathandayo nabantwana bethu la embusweni wezulu akukho kwenzelela ukuthi enenkosi yami hayi ngoba kukholwa mina siyongena sonke umuntu nomuntu ukhuluma ngalokho kuJesu ukuthi uma umuntu efuna ukuba phambili makeze ngemuva umese bekumfanekiso wengane athi uma umuntu owamukela mina akamukeli mina kodwa wamukela ongithumileyo umuntu mesehlehlile wasemuva ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo sikhonza uNkulunkulu osebenza egcineni kwento zonke esizithembile zasemhlabeni uma usenakho okubona kungcono osengabambelela kona uyakuyeka uba uNkulunkulu athi hamba udele ngoba usahamba phambili usababona bengcono bani nobani akuyekelele uthi uyaphuma uyangena akuyekelele kodwa egcineni ngoba umuntu ofuna ukuba phambili uzohlehlela emuva abe ugcina egcineni uzosebenza uNkulunkulu ubuso uyambona umsebenzi wakhe yomusa kodwa athi ongikhethayo owamukele mina akamukele mina wamukele ongithumileyo ngoba uJesu esimkhonzayo uwenze wonke umsebenzi kodwa namanje amakhono awakamboni ukuthi uNkulunkulu wasenzela umusa ngimzwile usihlalo umuntu uma ibeka le ndaba wathi kungani ngesikhathi sokukholwa kwethu kodwa abantu abangakhona bangafuni ukuphenduka ngasuke ngakhumbula uma uthengele bebekele isithando somlilo bebekele isithombe ukuthi mabasikhonze iyasuka indoda iyababika enkosini uthi kunalamadoda angafuni ukukhonza uma kukhali ihora lokuguqa khonza isithixo wona abheke endokeni abheke emafasteleni akhonza uNkulunkulu uyasuka unegedlezeni uza kula madoda oMeshaki noAbednego uthi ngabe kungamabomu yini kungamabomu yini Daniel noMeshaki kungamabomu yini ngifuna ukusosha njalo muzwa kambatha bazalwane bonke ukuthi kungamabomu yini sesibekele ivangeli lomusa kungamabomu yini ukuthi singamamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi kungamabomu yini ukuthi singayiboni imisebenzi kaNkulunkulu asenzele yona uNkulunkulu wethu onamandla okusikhulula kodwa kungamabomu yini ofuna ukuba phambili makahlahle abeseqilani ngoba uNkulunkulu wethu unamandla okusenzela umusa ngifuna ukusho lokho ngibuyele kwelakithi ukuthi namhlanje uthosa sihlalweni ophambili uma ufuna ukuba uqala uyela emuva uhlehla ukuze uNkulunkulu akusize inkingena nayo nesizulu siyasho sithi sinamuva liyabuka manje angazi sifuduzela siyaphambili senzani ngoba uNkulunkulu wethu uhamba ngesizotha ufuna umuntu ozoba segcineni ushayise ngathi awuboni nokuthi kwenzekani emhlabeni bathi bethuka ukukhala kodwa uthi mina ngiyazi ngiyamaza ngimkhonzayo uyoma nami kuzokube segcineni amakholo asuka abhuduzele engathi afuna ukubukwa afuna nokunconyo ukuthi benza kahle kanti uNkulunkulu akasebenzi kanjalo usebenza ngesinaphungana ushila nothandazini ushila nokhulumile uthi usebenza ngento ezingelutho ngoba ufuna abantu egcineni kwabo abazoma embusweni wezulu abazomfakazela uKristu athi noma sekunje kodwa mina ngiyamazi ngimkhonzayo ngiyamazi uNkulunkulu wami lapha ngisiza khona ngikhipha khona owamukela mina akamukele mina kodwa wamukela ongithumileyo ngoba uNkulunkulu usenzela ubusa kwaze kwaba yilapha ehamba nathi athi wahlabelela kahle ukuba wongekho wena Nkosi ngabe
wafela endleleni kodwa namhlanje sina kunombuzi kabambatha sizomdumisa sithi uphakeme ofuna ukuba phambili ukuba woqala makabuyele emuva abheke lapho asele khona noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula. Ngiyamthanda mesebuza ukuthi kungamabomi ihlobo zami ukuthi sidlala ngenkonzo kangaka sesinika umuso ongaka sabona izinto eziningi kangaka zenzeka phambi kwethu kodwa sasinda thina. Ngiyayithanda abantwana bakwa-Israyeli uma besendleleni bekhuluma njengoba uJesu wababuza ukuthi zindaba zini abayixoxayo. Nangalesi sikhathi abantwana bakwa-Israyeli babebheke ezweni lesethembiso iyindi indlela zivuka endleleni njengoba zisavukana namhlanje zabashaya abaningi izinyoka ezinesihlungu kodwa babesele bake bazibheka bona benza introspection nalo wasibheka ukuthi mina ngenza kahle endleleni kaBamkhulunkulu bazibona ukuthi bonile ufuna ikhono elizokela izibone lona uqobo ungalokhu ubheka amakhono ubheka ababandla abaphathi ubheka amagosi ubheka abakhokheli ukuthi ubheka wena uqobo uthi mina ngenza kahle phambi kobuso kaNkulunkulu ngoba mebuye uJesu ezolanda ibandla lakhe akazubiza athi wozanike eketanga lakaMpumusa ningene nathi umbuso wezulu kodwa uzofuna ibandla lakhe. Umuntu nomuntu akuzuzile akusebenze esisenyambeni uma ufuna ukuba woqala buyele eqineni lapho uNkulunkulu azokubona khona. Amen. Umphefumulo
Hey Nkosi. ngibonge mama esinayo ngibonge obaba bonke abakhona ngibingelele omama bonke obaba amadodana izintombi umuzi wasekhaya kaMbatha egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu ngikanibingelela abazalwane amen. Mhlambe bazalwane ngobukhulu ngizobambezela ngithuba nami ebusuku uNkulunkulu angiphe lona lokuba bazalwane ngimi la ngaphambili. Amen. Ungumusa omkhulu kaBaba uNkulunkulu. Amen. Amen. Mhlawumbe bazalwane nje sengibuyela enzansi ngimzwile mhlawumbe ubaba uShange ngiselela ukubiza lenkonzo bazalwane nje benganakile ngihleli phansi kodwa ngizwile lamazwi ethi bazalwane ulikhuni kwesinye isikhathi ukushumayela kubantu vela sebephendukile. Ayibonge Inkosi. Amen. Mhlawumbe bazalwane kafushane nje engidlula kuko sihlalo kwalenkonzo ngikuzwile mawami ngimzwile bazalwane ngibola ngenzansi kodwa